içeri bir peygamber gelende Sağınbay Qaralayev, he? Sağınbay. Orozbak. Ha, Orozbak. Sağınbay Orozbak. Mağlup yazıyorum, varsa yurtun dinle saldı. Attansan mecnun alarsın, ak buyruğu olmasa dinge sallay alarsın. Akır zaman yurtuna atılı otatışar alardınlar mı alarsın? 60 kadetkende alsıda sapar alarsın. Mesela 60 yaşta öylesin. Böyle şifre sağlar. Gün batış mı? Cezire. Aral da göz tarafı. Gün batışta aral, parça yurtun dinge sallay. Amerika mı? Никакой работы başka. Никакой работы. Kıtay çok azalttı biliyoruz. O вопрос akır zaman yurtuna atılı otatışlar alanın vermalarsın. 6 şehir. 6 yurtta. Kanike ayetadıkken semeteydiler. Sayaklar aralayıp da. Atağında vakaya eriştik. Varıp çapkana oğlandı. Afganistan. Atanın oğlu tiyilere Margalan meydan soğuk aldı. Ortaya. Namangan Angiya bir gol attı. Margalan şöyle. Gidip çapkan oğlanda gidip kaydan soğuk aldı. Buna gidip kaydan. Topalım bir istedik. Eminim bir falan sıkıştırıldı. Geldiğiniz çağ yeterli. Dördüncü. Gelmiş. Bulgar vapros Kayseri'ye geldi. Kayıp çağrılar o var da göz görmüyor ben öyle. Şu izleyicileri diyorsun şu da. Yindini bulduya kalmadı. Hindistan'dan kalmadı. İki yol saptana geldi. İki yol çok solunda bir yol vardan iki yol ermiyor da. Hindistan. Hindiya yani. Oğlunu çağ oluyor kalmadı. Sibir, Rusya, Avro. Altay. Alan değişinde tatken şu Cenab-ı Kıbrıs Peygamber ayet falan şunu kıldı. Kıbrıs Peygamber ayet kanıkıldı. Ahir zaman yurtuna atıl olan dışarılardan vermelarsın hep onu da birbirine kanırız. Yet kaygı çukot gömeler yaskıdı. Oşal mezgirde muzun büyüklüğü en tömeli 500 metreden iyirak büyüğü 900 metre. Şu 13.000 yıl murda. 86 kilometre da çukot gömeler yaskıdı. Bu Muz tol kaptab duradi. 13.000 yıl murda, he? Oşanda. 13.000. 13.600 yıl murda. 100 metre ötede var. Azizler Antarktida 60'a ton otpay. Bura. 100 metre jet boluyken Antarktida. Hazır mı? Hazır mı? 100 metre zamanla çekkenler. Kaskada. Bana mı derim bu sefer? Stena ekan da. Jetip dur. Nerede kalıyor yok.
Бул азыркы Аласкада. биздин окумуштуулардын тапкан божомолунда 13.600 жыл мурда ушундай мыс болгон, Ошондо. 14.000 жыл бар. Ет кайт дейби. Жеткенден Радиалда жоқ. Жетип өтө албайсың, кайтасың ошол жерден. Манастын биринчи барып өтө албай кайткан жери да. Ошондо турам. Желпин иштей берет да. Ал көрсө ошол жанагы бакайды 1 жашында болуп атчал менен алып кеткен анан жердин түбү желпин иште чоңдун андай мындай деп береткен. 2 туннел бар да 30 миллион жыл мурун курулган. Бирөөсү Алтайдан кетип туруп, Сахалин, Япониядан барып туруп, Муз океаны жактан барып туруп, анан Америкага отуруп. İçinden poyuz жүре турганда. Материал мындай. Теп-тегиз айнектерде калат. Бирөөсү мына Кавказдан ары Иран, Сирия жакка барып туруп, анан Антарктидадан кайра дагы Америкага барып. Ama şu bu kayıtlanmayın onu tüm menetörün jelpinişte bu jelpiniş. Жердин түбүнө кирип кетти, чыкты арка өтүнөн жетмиш. Karnılaş деген karnılaşın şu jarmanasqa öp jelpinişke hanışağı şayle. Ama şu ayda. Jelpiniştin oyunda 700 uçtumun ana 6 ayın yoldan nazırın tübönü at menen gelip. Manas yerden verirken vakti oynanan arada çıktı. Oşul gününe 75 kilometre yürse yaptınız. 6 ayda gidip varırken, Washington'a. Yani Manas taştığın toğu kaldı. Yasın abi. Hindistan'da, Kıtay'da varacak da Manas degen deryalar toğu. Бар экен да. Бардык жерде. Индияда бар экен. Ошондо мунуга 6 шаардын бардык жерден Манастын атын тапса болот да. Bir kalender. Eğer 13.677 yıl burun Amerikan alsa geçiş yolu asker menen. Oşo yerden 8 ayda gidip barattı Hindistan'da. Günüge 75 kilometre yürüse. Bir yıldan keyin Indian. Hindistan'da. Şu Platon'da hazır Ruslar oturmayı 91 yıl oturdu ya Platon'un kimlik kirdiği. 10 bin yıldan aracaktan soğuşturaya var çoğu. Айтпай тиги акуан тиги аралдан аракта материктен жер жайнаган аскерлер Азия менен Европадан жер жайнаган аскер бар. Ушкан чоң согуш болгон. Анан ошо Азиялыктар, Европалыктар жеңишке жетип атканда анан мындан чоң жетиштирүү болуп анан ара бүтү менен аскер менен мегаполистер чыгып атпайбы Атлантида. Biz maydanan kalanlara salına tüm ayva çok soğuşlar. İnşallah 90 sangol benim Kıtay çıkan ekenim tonmaz hatta. Bizim 9 milyon. 9 milyon asker ошондо 90 сан. 42 sangol benim çıkan ekenim. Manas. Manas. Bu 4 milyon 200 milyon. 4 milyon 200 milyon. Asker boşanda 13 milyon 200 milyonlukta yaptı sonuç kalır. Mesela o şu Platon Toray'da. Yeni ama kalender. Ökün bir mezgilde başlama atmayı mı? 110 yıldan değil. Manasata o şu 60 yaşında balalı olmaz Semetey'de. Bundan 60 milyon Adam Semet'e içki düşmanlarından uçtular, ya da 25-30 yaşında Balalı bolsun. balalı olsa Feytek var, o şu koyundur mezgilde var. Abi özü barabaya yaptı. Ben tigi Babıl'da alışım gerek adam. Karahan tigi Egipet, Mısır'dan böyle bir tanesini bilgen kan bulman hep tutkatalar. Manada ошо оогандан ары ашпай калган да, өтпөй калган. Туурабы?
Бұл жағы Hindistan, Afganistan, Ombu, Şahatlar, Cip, Kayıp, Avrupa'nın takımları. Nasıl tabi vakti Avrupa'da bir yaptıkları şart. Мүмкін ал жақ сас болған адам жашаған емес. Ошол Oralma tavına aylanıp geldi. Urat o, şöyle bir kadar bir yaptım. Bu ошол жанагы 12 000 жылдык цикл бар да космический. Ошондо бир жолу дүйнө тазалана толук. Ошонун алдында келген киши экен да. Атлантидадан мурда келген экен. Атлантидадан 900. Жанагы Китти таш деген жери бар экен. Манас таш деген ошо сурасам түпкү тек деген түшүнүктө. Ошондой да айтышат. Тамыр тек деген түшүндүрөт экен да. Индейцтер Алатоо деп коет экен. Алатоо дейт экен. Эми ошондо мына айтып атабыз да, Манас сатаныкы мына 13676 жыл мурда мисалы үчүн алды дейли. Андан кийин жана 12 000 жылдык циклга келип туруп Атлантиданын чөгүшү 900 жылдан кийин болот да примерно. Бул ошондо эң акыркы чоң катаклизм болот да. Биз билген жана жазылып калган жана Тимей Критийдин немесиндеги. Ошол катаклизм ошондо 12 000 жыл канча жыл мурда болсо, андан бери андай катаклизм болду деби. Ага чейинкилери кандай болгон? Atlantida'ga çeliği ötken, Toponsu ötken ama janagı Meksika'ya düşkön asteroidten Amerika'dan 66 milyon 66 Atlantida yaşadı akıttı. Ondan 45 milyon yıl Alp'ta yaşayan anlamlarıyla adam atanın pakayına. Ошондо сиз буну жана изилдеп чыгып, мисалы үчүн Атланттардын ошо кыйраган учурун Самут пайгамбардын доорунда деп атасыз. Туурабы? Ошондо 12 000 жыл мурда Самут пайгамбардын жашаган учуру. Примерно. Ошондой болуп калат да. Андан мурункусу бул Худ пайгамбардын доору ошо Адит жана Атланттар 66 milyon. 66 миллион жыл мурда ошо жана Алптардын заманы өткөн деп атабыз да. Андан мурун Топонсу өткөн. Ошондо адам ата Алптардын учуру, Атлантиданын учуру менен 3 чоң планетардык катаклизм болуптур да. А эми мындан кийин кандай болушу мүмкүн? Эми сиз Куранда айтканда. Ошону билиш керек. Nur surasında. Ушуну бир жакшы айтып бербесеңиз. Yeni 5. ayet buna. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Sizlerden yaxşı kılganlarga, imanlılarga la yastahlifannahum fil ardı kema istahlafallazine min qablihim. Murdarlar cemiyetini eğilip muraspa bolup kalganda deyip atapta. Vara yumakkinanna lahum dinahum. Dinine bekemde beriş üçün. Cemiyeti nimeyle kalan? Toponsunda cemiyemenen Nuh Peygamber'e. Ondan keyin Alptar mekende kaldı. 45 milyon yıldan. Ondan keyin Atlantlar gayrabi. Ondan keyin en ikisini Uadallah'ın lazinden otağı. Uadağı da Allah'ı. Sizlerge kataklizm de, cevgatamda gidiyor. Musulmanlar ötüyor. Ошолор мурункулар мураскер болуп калгандай эле силер дагы мураскер болуп каласыңар деп атат да. Az adam kalat.
bizdeki hazır gönlü tutat bir meşteydi dolar. Gelecek Müslüman. İnşallah Namazda sonda Pardon'un murdu olganda. Бұл жаңағы атланттардан дағы 1000 жыл мұрда болады да. Алыптардан да. Жоқ, алыптардан кейін. bunlar birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, Самтта. beşinci ay, altıncı ay, Алыптар yedinci ay, Атлант деп бізде жазылып қалған ушу Атлант болып қалды да. Тарихтағы жазылып қалған азыр мағлұмат. А Құранда Атлант деп дебейді. Платондун мемесинде. ay постоянно 12 секунды қайталанады. Постоянно қайталанады. 12 ай. Зульхиджа, Құрбан айы. 12-ші ай. Құрбан айт, 12-ші ай. 89 сүрөдө айтат. Касам берем так жүк болуп өткөн күн түн менен. Ушул мезгилде жана биринчи 10 күндө Шивалай деп келет да. 10 күн. Бүт великий катаклизмдер ушунда. 10 күндүн биринде өтөт. Акыркы 12-ші ай. Құрбан айы башталды. Құрбан айттың учурунда, алдында. О биринчи 10 күндүн. Экинчи, үчүнчү эмес. Мен үчүн жана ажы кылат. Ошо аман калган үчүн сат окуган. Мурдан Кытайга барган ушунда да ошо ажы кылган ошолар. Аман калган үчүн тоога келтирип, Эч качан 12-си кылбайт. Анан ар бир пайгамбардын айы бар, дин жүргүзгөн. Биздики Рамазан. 9-чу. Şu Ramazan 9. ay bilen 12. ayda güzel çıkaracağım da. Üçümüz jana Ramazan ayında da ayıp bulabız. Жақшылық тілеп. Ошону Куранда айтат. Var asrina insana kapısın. Adamlar kıyarım tur. Kılım menen göründü. Kılım menen esep etken Allah Teala. Kıtak yüzünde. Mesela Nur'un emeğe taraf namaz okuşkan Yeruşalim'de var. Anan 622 yılın Medine'ye göçüp geçti. Oşanda da şey taraf namaz okuşkan. Yerushalim'e qarab. Anan 624 yılı falan şatanın karanlığında Kavana qarab. Kava. Zaten şok başladı diyorsunuz. Şok başladı. Kılımda ne sebebi başladı деген söz eкен da. Normal var 624 yaxşı. 224 yaxşı, 824 yaxşı, 924 yaxşı, 1000 yaxşı, 1100 yaxşı, 1200 yaxşı, 1300 yaxşı. 1400 yaxşı. Gel. 2024 apatlı olur. Точно bu kılımdın uçuruna gelip atat da. Biro şu mezgilde Gönlüne kırılır bekler. Sınav vakti деген бар да, алдынан хабар беріп қояды. Bu sınov uақытысы башталды деген учур экен да 2024 ошондо. Sınav vaktisi gün tutulganda başladı. Именно ошол Kurban ayı bilen Ramazan ayı. Bu 2017. 20 Ağustos. Kurban ayt. Ay yağmur atkan. Kurban ayt. Великий американский затмение. Ошондон 7 Толук tutuldu. 2024 yılı 8. aprel. Ayt күнү. Orozondan. Оразакта толук күн tutuldu da. Любой можно аждать. Катаклизм. Любой момент. Бирок обязательно Курбан айтынын бир чоң Demek endi biz her bir kurban aytты күзөтүшүбүз керек болот экен да. Курбан айтта булар майрам болгон. Тоо агып эмебиз керек.
Asteroidin düşüşü var da Kur'an'da. Ал Altanzar da düşüyor. кантип айтылган Куранда ушунда кайсыл аятта? Var mı oturmaz? Мынакей. 37. Sure'nin akırı. Окуп алачы. Telefonlar koy. Жоқ. Yo Құдай. 37. Мен ушуну укугайын деп тургам да. 174. Sure'den oku. Saffat sürüyorken 37 sürü. 174 аятпы? Sondan başta oku. Alarda bir mezgilge çeyin taştap kayıt değil. Ha, peygamber kayıtladı. Alardı bir mezgilge çeyin taştap kayıt değil. Alarga karap dur. Jakında alar körüşöt deydi. Alar bizdin azabыбыздын келишин шаштырышып жатабы. Эгер алардын аймагына түшчү болсо, анда эскертилгендерге таң заарда жаман болот. Asteroid tam zarda düşürken de. Алланын жазасы. Аларды бир мезгилге чейин таштап кайт, карап тур. Алар муну көрүшөт. Субханалла. Allah'ın yine Kur'an'da kondu. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Emme Yasifun. Lüve Kur'an'da konmuş oldu. Peygamberlere selamat selam. Bu neizbeç ne olur? O vaktisi bitti de koyularına program veriyor. Tam zarda. Примерно qaysi mezgilde olur bu? Курбан айт күнү. Kurban ayt yok. Kurban ayttım birinci 10 gün. Birinci 10 күнүн ичинде. Курбан айтка чейин да ошо 10 күнүн ичинде. Kavar verirler. Mına- İlk 10 günlük var da. Kurban ayttım birinci 10 günlüğü. Oradan Zulhicce'den. 10 günlüğü kadık günlüğü. Şöyle koyunda sırlar da. Биз муну кадыр түндү бир укмуштап эметип анан кийин бир Майрам түнү. ошо Кудайга жарынып муну токтоп Ya деген сөз экен да. Tülümünün bile gelme. O Oşo. Venege var vaktini o Arapat'ta gömülü hiç Ошол да. berekesi yok da var o Mekke'de. Hiç berekesi yok. Ооба да. O şeyde ilan et. Tekrar tekrar üç gün. Oo. Ramazan'da da bir 20 ayet suyu kaysı bir günü tanıtırsa tesbih namaz okuyor. Акыркы 10 күндүгүндө. Hakkı bu. Cirga degen yok bunlar bayram bu olur. Мынакей. Намаз. O şova dayak oluşumuz gerekken de. Бирок муну күн tutulганда биз жак караганга болгон жок. Дагы Ак болду. Ошо ак эле менен калып калат. Himalay, o sayan Aran- tavuk, tamir, kemik tavuğu ezeli düşmedi. дагы бир аят бар го. Алар Tavuk var da. O şöyle Türkçe okşayıp da. темир экен. Dayamış Afrika, Amerika kentini Главный эмени ошо океандар болот окшойт да менимче. Основной талкалай турган күч. Анан ушу биз ортодо калып туруп, ортодо ушу океандардын толкунунда жетпей калат экен. Ушу бир демеден анча вечный материк деп экенинен айтылбайт да ошо. Amerika, Avrupa, Afrika şu yapar. Талканады. Жанагы немедегичи түшкөн бе? Тунгуски. Эми ал кичинекей эле астероид ушуга. Тунгуски метеороид. Ал кичинекей эле. Мен ушуга таң калам да, мисалы үчүн жерге түшкөндө, допустим, Ал где-то диаметри бир ашып кетсе 1-2 метрлик, 5 метрге жетпеген эле астероид ал. ушунчалык күч А бул деген 30 километр диаметри, жанагы Юкатан аралына түшкөн. Диаметри 30 километр. 30 метр? 30 километр. 30 kilometre ekan. 30 километр түшкөн астероиддин көлөмү. Ушул жерден Беловскке чейин да мына. Мен үйүмө чейин. Мен жарым 1 саатта келем. Taş. Ошондой астероид түшкөн. 60.000 kilometre uzaklıktan gitti. Biro 2 sekund geçkerse Atlantik Okyanu'na düşmüyorken anlar gibi oldu. Kандай дейсиз? 2 секунд кечкирип океанга түшүп калмак да, сууга түшмөк. А бул күкүрткендин үстүнө түшкөн да.
Анан жарылган. Араларında düşüp 30 kilometre yerin tüyüne daha gitmedi. Yük otanga düşüptü. Minut 1 sekund içinde 120 kilometre geçti. Krater. İyi. Жарылгандан кийин автомат жасаган. Aslında 450 milyar kup Чаң көтөрүлгөн. taş atılıp çıktı. Көтөрүлгөн. Муну бүт эзептеп чыктыбы жокму ушулар полный? Madereyi öldürken. Ama onda taşlar yağıp üç camı kişilik koymuşlar. Kança torotuluk var etti. О, көп канча миллиард 7 тонна. milyar. 7 миллиард тонна. Тратило. Hiroşima, Nagasaki'ye düşkün atom Bomba. bombadan 7 milyar düştü. Ошого таң калам да, мисалы үчүн. Ошондо мен таң калгашым жерине тешилип кеткен жок дейм да. Жана 30 kilometre gitken. 30 километр кирди да. Ошолду. 30 метр килди. А жерин Ага, жетпейт. 300 километр. Ага али жетпей атат ал эмес ошо астероиддун кирип кеткен жерин али жете элек алып. Бул ошонун ылдамдыгы менен салмагына эсептеп эле ошонун күчү менен ошого жетиши мүмкүн деп чыгарышып атат да. Али ал астероидке жете элек али казып. Ошого таң калам, мисалы үчүн 3 kilometre kasıp kişnesin. 2-3 метр эле түшсө эле канча тирүү болот деген. Эми андан кийин мына 12000 жыл 800 жыл мурда Гренландияга түшүп атат. 1,5 километр эмеси, диаметри. Мына Атланттардын талкаланганы ошол. Атлантика жарылып, Америка жана Атлантика океаны полностью ошол эмеге чыккан да, Гренландияда түшкөн, полностью эмен кетирген. Муну изилдеп, муну жакын эле 5-6 эле жыл болду муну изилдегенде. Эми ошону айтып эскерткенде бир аят бар эле да, мен ошо кайсыл аят эсимде жок. Айт эскерт аларга жана Лут, анан эме Худ, Самут пайгамбар 40 Самут пайгамбардын учурунда келгендей чагылгандай жеткен жаза жакын дегендей маанинде бар да. Ошону окусаңар азыр. 42-сүрө 13. ayet. Анда атайын тияктан түшүрөт экен, ажыратып. Ооба, жактан. Yok bu gene kompüterin programmasında yerince şu olsun. Кудай программага салып койгон да. Кудайдын программасы андан эч жылдыра да албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Kıyıkları okursan geçsin sen olacak. Çünkü önünde de şaşkın. Шуара сүрөсү экен. Канчанчы аят эле ошол? 42-чи сүрө. 55-нчи эмес беле? 52, 53. 55-нчи аят болуш керек. Адам тагдыры ошондой экен. 55 жолу. 53 жолу. 53 жолу. Анда 30. Биздин аяктар туура